Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya pancing iki lho kiai niki insyaallah kiai niki ngocol iki insyaallah. Insyaallah mun tak pancing tak ngocol kiai pada ngis merengis nika. Nak kanak para ben mangken tak pada ben para ben lamba. Mun beni oleh natibi makela genteng tak. Bener? Mun ate lah tak seneng tak bisa. Tumhi humata kita tumheho Bandung rasa tumheho. Jadi masih ngarang saya kan. Nah bagi ngulai mimpi sampean lagu ngani. Ten mungkin ngulai mimpi kan membian asarin gula asarin lagi ya tempat membian setedung. Cak gila benjere. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Jadi lagu kiai jadi keng deki maleda yo col ibri kada. Hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati. Alura tak ngapa lagi kok, yang akan tetap setia hidup untuk hidup sampai mati, bahkan sampai ama ingat jadi ya kena acelak sambil akacang ngalak odeng kelum peteh mun melak padang imatah king mun medem bedek yate. Kepemekasan naik sedan, kebawean naik sampan, yang kumisan memang tampan, yang jenggotan lebih menawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna
qad u'tiya khairay dunya wal akhirah lisanun dzakir wa qalbun syakir wa badanun sabir wa zaujatun mu'minatun salihah. Al-hadis atau kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Amma ba'du. Hadratal qurama, para alim ulama, para masyayikh, nakhussu bidzikri murabbi ruhina sesangat abdina amul jaeki terjugan sangat abdina nak dimaki selarepon semulja Kiai Haji Khalil Yasin Serabu Epon dari Kabupaten Bangkalan sesangat abdina amul jaeki tersadejah para masyayikh, para kiai selain setak ko basa abdina sebut asma-asma agung pontong persetengah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesadejana sangat abdina amul jaeki terjugan nak dimaki. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun ABRI, utama Epon, Bapak Kepala Desa Batu Putih Daya selaku panitia acara pada malam hari ini, selarepon simulja Bapak Haji Muhammad Harno beserta keluarga besar Epon terbeserta perangkat-perangkat desa Epon sebetan gula amul jaeki satejah jamaah pengajian serabu dari berempan penjuru baik sedari topote dejah maupun sedari luar topote dejah. Niatan tada lain hadir gulaban panjenengan lep celep malam mangken celep gi jamita jelep lep celep gulaban panjenengan malam mangken inggi panika tada lain tujuan nomor situng dari compok bangsa bengah niat ngajiyah dak kakurutan kulaban para panjenengan sateja inggi panika Kiai Haji Khalil Yasin nggih. Muga-muga pon apa seperti sampayaki deki sareng Kiai, muga-muga dan kulaban panjenengan ngaule ilmu sebarokah termanfaat bisa akibat dan gulaban panjenengan lebih bagus ketimbang ben sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma. Hadirin hadirat, kaum muslimin kaum muslimat, pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati, alhamdulillah. Alhamdulillah aja jam lolo nare asyukur daga Allah dan gulaban para panjenengan sateja malam mangken di ajunan epon Allah paringin sempat kangkui hadir daga tempat kak dintoh bisa along bolong tempat kak dintoh terutama sepaling mapunga dan gulaban panjenengan sateja torpatut kaangkui esok koren sarang dan gulaban panjenengan malam mangken paringin kesempatan long polong longku sarang para masyayikh, para kiai, para reng alim tempat kak dintoh
suatu kebanggaan dak ten gulaban panjenengan bisa long bolong sareng reng alen mi pola kak dintos itu amal dak ten gulaban panjenengan kangkui bisa kempang masuk dan gulaban panjenengan dak ka swargana Allah amin Allahumma. Sebab pun apa para tandretan setan gula amul jeeki jangankan sampai dan gulaban panjenengan deki panika ngaji ken apolong saos engak malam mangken sareng semul je Kiai Haji Khalil Yasin anika merupakan suatu keberuntungan dan gulaban panjenengan pribadi Khairuddin nika ampun kali kedua pertemuan pertama nendeng itu sok sukses bisa dikatakan sukses alhamdulillah mangken ni ke nomor 26 pun dan gula songguna tak bengal boleh songguna king gak ditelepon paksan kita pun apa ni along polong bentia mangkana dan gula ben panjenengan panikan nyarikan capolong nyarikan cakang kuilong polong longku ani kejagung tangkung nyari sepol sekali gula ben panjenengan mana bisa sering juk tojuk ben orang alem insyaallah milo tanpa sabaroka dari reng alem mana bitan gula ben panjenengan sering juk tojuk ben reng kaya nambahin keli ke ate gula ben panjenengan beni nambahin apa ngerasa ce abek panika napanya mana selalu diberi sarang ajunan epon Allah abek panika akaton kurang melolo moneng neng ben reng kaya moneng neng ben reng miskin gula ben panjenengan nika asokor melolo mangkana jagung tangkung mon apolong ben orang sekun aja meloloh tengku king mon tak jereme je kujen koje mabeen jadi hari bagian mi jeremen jadi apolong bagian mi jeremen siapa tak tahu aja tin aja sebut Khairuddin nih malam mangkin si apolong nih dimin apolong ben Kiai Ki Khalil orang se viral sekeramat nih padahal gula-gula lambak tak abida tunggak nikah kana kunentar neneng dek nikah guru neneng dek nikah anika mungkin alhamdulillah viral kok ongku ragana billah ya wan de barokan entenungku beni karena ten gula oning abidatu beni king bolan apolong ben nikah ben orang viral norok viral ge guna benih saking gula karena ilmu ada mon ilmu tak ada mon genteng ya apa boleh tak bisa jauh kurang kalah pokon mon kakiai kalah satu aja haram kok kalah kok kurang iya tapi tina kan ajaran jadi lapak papareng dari pangeran dui bedara mak aja makin bu benepak kok jelakar terus si genteng dia kan benih turuan dia nangak dia mabeen jadi nih kuna narenju toju long bolong gula long bolong sekalian makin cukup viral dan gula mata viral lah bagian bengkalan ribari nentar kacompo pasera oning dari pasera panjenengan anu ten gula pakon Ki Khalil suro ka panjenengan can ya Allah amata anu Ki Khalil panjen Ki Khalil mangkin tak mangkibek to sampai 2000 borompak napa 30 sanika tuh ya Allah jadi nanggo terdepan bareng nata nemu kita jangan sedia jadi nanjong kurah haram lah haru aku nan rengalong bolong men rengale mah haram lah gula mangkin so viral kas pongkalan sampang coba depak ki mangkin ni kurang ada bulan molot setahun datang nih pon posta jompo penanggal lagi ada gula cetak siap penanggalan anapa deki gula tahun tulambaan nih kata gula siap penanggalan si rajong si banyak ada yang gonceng
mantra mulakong mangken tak siap pananggodon bunyi reng datang reng nelpon bunyi mulai gila nih per mulai gila maulid pula banyak je datang anggana bagian tantre tanto pote de jemeki bede si akarep tahun datang ronjengnya enjara kana ongkurah mon ki bede si akarep roh teh benih saking pona paten kaulah madengakin rasa sokor dek kaajunan epon Allah abe epapolong ben Allah kulong kuan ben reng alem milo tampia senah barokana orang alem walaupun ten kula beni reng alem beni potona reng alem norok milo kia tampai senah reng alem ini maki tandretan dina gola tak ngonceng kota masalah je ongkura dunia tak selebar daun nangka ya daun kelor kene geluh daun nangka ndai alhamdulillah moga-moga perpangkian malam mangkin ni lep ngak ni ketak gunai papolongan ni kanto ben Allah tinggi moga-moga sehadir beleng aja dari ujauna bodoh dari kolpo bodoh dari topo tele bisa ya bisa rabokon lah jauh-jauh ni kang punya moga-moga ben Allah andren teti amal sekaterema da kaajunan epon Allah sesenggeuna dan gula ban panjenengan satu aja sealong polong tempat ka dinto satu aja na andren popolong sareng para masyayikh para kiai para reng alim kantos pagi ning alam akhirat masuk ka swargana Allah sampai popolong ban Kanjeng Nabi amin Allahumma adkhilna ma'ahul jannah ya Allah ya Rabb abdina sateja Guste sebedai tempat kak dinto Guste laki abini tua angoda bagus secuba lakona dari ada tak langkong Guste pagi neng alam akhirat papolongaki abdina ben orang-orang zemolja papolongaki abdina sarang orang-orang alem kantos masuk ke swargana Allah apolong ben Kanjeng Nabi amin Allahumma long bolong dan gula ben prapanjenengan sadaja malam mangken dalam setong acara sesangat mulja ben kak dinto tak sabedana orang mabeda acara kati malam mangken banikah sebeda eki sarang kepala desa Batu Putih Daya ingki panika Bapak Haji Muhammad Harno ingki panika acara tasyakuran atau penyelamatan tisah betopote deje nyokoren atas nikmat seampun lastare diterima dan dirasakan dari ada sarang tisah rakyat betopote deje terjugan harapan dari tretan Haji Muhammad Harno selaku kepala desa moga-moga kalaban acara tasyakuran malam mangken banikah anteren dek budi dari mangken tisa betopote deje anteren etambe natambe sejahtera sarang ajunan epon Allah amin Allahumma antren itambana aman sarang ajunan epon Allah amin Allahumma mun acaca aman dari ada panika ampun aman acaca sejahtera ampun sejahtera nah tapi harapan moga-moga dak budi dari mangken antren rakyat topote deje kalaban acara malam mangken ben ajunan epon Allah etambe enah satejenah dalam urusan kabagusenah amin Allahumma jaipun Kanjeng Nabi gula tak bida-bida tan nih kiai pun ma jam mulai gila benin apa malam mungku nih kiai ini ki burung ngalle mun gula kan ki burung ngalle ya ngalle dari jempol gula enggak ganteng Nabi kiai jaga aja ni keperak mana Nabi kiai laku anika insyaallah kiai ki padat boleh menten kula laku ngi bedet setong kun di nama ki setong cici nama bawa mi dari setong gini tombu kedua
ada daya ro baen jadi mada-mada pun kanjeng Nabi setong baik da pun kanjeng Nabi arbaun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairayid dunya wal akhirah. 4 macam perkara caipun kanjeng Nabi manabi napanya man u'tiyahunna sapa abai si oleh macam 4 perkara banikah maka can kanjeng Nabi orang gini kebekal ontong itunya ontong neng iya he terus bu tero ontong neng itunya tero ontong neng iya he mungkun karo ontong itunya neng iya akhirat salbut taknya salbut neng itunya neng iya akhirat ontong dari rumah ya nyaman dah keng si paling nyaman neng itunya ontong neng iya akhirat on sip mak benter tero tong can kanjeng Nabi gulung paling kun setong tak lebih tong lisanun dzakirun manabi beda orang ben Allah ibri lesan ibri colok cak maturana pas kenceng adzikir baca colok gula ban panjenengan lesan gula ban panjenengan adzikir merolo ka Allah engak mololo de ka ajunan epon Allah makanan deeki cek mon orang gini ka orang on tong Allah 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 subhanallah subhanallah daerah ya buntas bisa buat idinan mololo terwen selo ebece tai bece ya ya naga makin geyen tas binan yang dinaga kapi ebece punten je pak kuntep di atas deh ya pamecena beda di atas meja deh yang bisa meja deh yang ya banjaja tina makela tahanku tasbih harap pak Allah Allah mon orang konan nih mon pereksanin ke bagian nakonan nih entar ka pontuk montuk ka pacung montuk ka sumenep paleman ka topotedeje mangkat ka pontuk tengkaan di kebayi tasbih Allah 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 kan didetik mon satia gua api makin jalan takar tandung takar mbaan jadi ini lisanun dzakir nyebut asmana Allah melolo ini kan nanda kija ontong benih nyebut tetangga tetangga melolo seerekan apa boleh bagian apa ya jadi tidak bahas jawab TV bah jadi ya jadi kelakona sambil selek koto kita oleh kanang tetangga oleh bam dari ada mon kok bocor tak narema riberin aja makai beriin kok tak narema aduh jak mon anoroyo oleh berempat kopi mon sean mon dulu caca lo bahan arab mon tak usah caca neng nenggi lebih baik atikir ke Allah maca Quran maca sholawat lalu maca Quran maca sholawat ke kanjeng Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya pancing gitu kiai ini insyaallah kiai ini ngocol lagi insyaallah mun tai pancing tak ngocol kiai pada ngis merengis nih kah diberin tak ngocol dan gula saporan lagi lagi semangkin bebas kiai kantor mun tai pancing tak nyaman aja maja selawat ki bugi lagu ki engki tak lagu ki nyaman mula lesoy lagu ki encan lagu gembus ait encan lagu India ait tinggi enggak ro sedaya ro
Jaina tak ada kikina sih daya. Gak enggak gue harus dengar. Ya Rasulullah salamun alaihi. Neng regana. Kalah kok jet. Pokon kalah kekepi mana bi kaki ya wong kura. Keng dini capura bakun. Ya Rafi'asya ni wadda raji Batayaji ratal alami Ya uhailal judi wal karami Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi lala tak ada selawat dah. Lagu ki lancang. Ya tambahin. Ya Rasulullah, yo ngucapi. Ya Rasulullah. Main ngajari ya kan. Duara papa bekalenggu dari ruwa kan. Terus ya Rabbi Asya aduh saran boleh terus dinalam lah At-Fatayaji terus ya Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Ya pala lagu lain, ecaan pokon lagun pak tepak jep-jep kena ukur. Saya tak nyinggung orang, mun parlo nyari lagu saya tak ngerti wah. Malah takun nyambain sakit ke atero. Moninga apa ribarin lo dong? Lagu apa dong? Derita. Cinta dan air mata lalala jaba buro aja ongkura arwah saya berian kata tangker wah mbu menar ongkura bengok ngalah lagu sit tak ngerti sekali mari ajarin lagi insyaallah apal pokon ambu kok pas mari ya kiai pas kok ngajarna lagu secet lakar ada artena ya ada artena lah Keng apal bakun maren deh. Keng monta apal keng tak ngidi ngaki keng. Marah. Mula leso si atik kero. Ki bagu gangku ya nyanyiin dengar ya. Halo gelo kena. Ore lagu kon ya. Tumhi humata apa artinya kan pada tidak si tahu ya ayo kayak ngidi ngaki tumhi malah juga gelu tengki gelu oh hari ada ki korang bet-bet deh tumhi humata ingat kita tumhi ho ya marah tumhi humata kita tumhi ho apa artinya tak tahu dia makin kau jauh kurang marah dua lah dengan tumhi humata kita tumhi ho tumhihu Bandung ini kena makanya tak tahu latina apa tumhihu Bandung jadi atau rotina
Oh, lala, are lagu apa ya? Mana bisa kiai deki kan bagian series birisin mon nyaman. Are ge injet lakarta nyaman. Rapa ada mah girul kena. Ah, apa longku lah. Tumhi ho Bandung rasa tumhi ho. Ayo ring baring. Boleh. Tumhi ho mata kita tumhi ho Bandung rasa tumhi ho. Lah tani terus aki jadi arah makin kok tak tahu ke aja apa aja cek lagu lady mah jadi tak tahu. Lagu India tak tahu ini lagu jadi gengain jadi insyaallah manfaat ambian makin ngare lagu tumhi ho mata kita tumhi ho Bandung rasa tumhi ho. Itari aja nak, hah? Itari ya? Ya ambulah, tahu saya tarik boleh aja, pangaran ngerep kok. Iya rep lagi ya. Iya. Canggolan kaya kiai kiai bayan kena uku kena. Ada kadinto keng dari antusias kang kui mangkina junan kiai. Mona manabi abdi naga dito tay kari tagat. Paling kunreng dubolo kadi. Kadito cengil mon kaptina. Keng karena ajunan pas punya sentar guna. Naga na beda balain naga ongkur. Sehingga ya mau nanti perlu nih ginian bener ngonceng engkau bila ya. Orang melarang age dah budi. Tong lisanun dakir nagi ontong orek nagi neng ambian nengan ika Allahumma sholli ala Muhammad ada pembian atau keng dalam mano majalah haula punya la haula wala quwwata illa billahil azim la haula wala quwwata illa billahil azim obonyo laju tengku pasti keng naban ongkura ya mon bakun ya kurang hosok berarti. Nomor 2 wa qalbun syakirun ate se asokor. Nomor 3 wa badanun sabirun punya badan yang tangguh tak cengeng tak gempang asroh tak gempang ngadu apapun ya apapun ya jadi ya pokoknya tangguh deh ya setiap orang tak cepet roseroan meloloro guna tandi sokoni manja sokoni sakit tengah padahal tak sakit lah jadi ya tak ontong ngonoreng ontong retan dono makile bodo mak neng seterakhir wa zaujatun mu'minatun solehah mun la andi bini sesolehah ada berarti orang laki ni ka ontong sete guna ancan oma menin hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan.
jadi lagun kiai jadi keng deki maletayo col ibri kada. Hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati. Alurang, oh, tak ngapa lagi kok. Yang akan tetap setia hidup. Untuk hidup sampai mati, bahkan sampai amak ingat jadi ya kena, bahkan sampai bunuh diri jangan buang memuti nekah ya ingat jadi apa. Saya terakhir monlaan di bini sesolehah anika berarti ontong gelake nggih. Jadi ibu-ibu saya ngaji malam mangken satu jenan tereng bini sesolehah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pohon sakadi tu bisa betan gula sampai yaki kekorangan kacang kolangan nyon sapora umpama bede bendera yikeng sekone rapakun jelas jere bendera sekone antaren tete ilmu baik semanfaat barokah dan gula ban prapanci dengan satu aja dari betan gula wallahul muwaffiq laqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون صدق الله العظيم. Ulama'una al-izza wa masyaikhuna al-ajilla, para guru-guru ngaji secara khusus guru kaula ajunan ad-da'i ilallah Kiai Haji Khairuddin seampun mulang kaula ajunan ki buru pan sepenapan lagu saya tak etemu artena. Mulai kau mayu. Semoga sareng Allah beliau Kiai Haji Khairuddin pelanceng umur sebarokah, terparingi sehat wal afiat. Terjukan para kiai, para guru selain nyuwun sapora tak bisa nyebut tung situng Bapak Haji Harno selaku Kepala Desa Batu Putih Daya, ben seteja tokoh masyarakat
seteja masyarakat betopote dek seteja ajunan peten kaula amul jaki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul jaki Allah. Alhamdulillah kesempatan malam mangkin kaula benajunan sareng Allah takdir tapangki apolong dalam keadaan sehat manter terus paringi kesehatan jasmani ben rohani. Solawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaban solawat ben salam kak dinto manter kaula ben ajunan ipek ta'abi Nabi Muhammad kalaban syafaat kalaban oleh syafaat Gusti Kanjeng Nabi insyaallah kaula ben ajunan tak kira nyeting dek kapanesa apoi neraka. Amin Allahumma. Ki sambil baca solawat tumhe ho Bandung boleh ijazah dari saya sambian gini. Alhamdulillah. Beda situ. Beda grup para penceramah. Termasuk salah satunya di dalam grup nika beliau nika beda. Grup WA. Kula nika coko-coko ke Fauzan, pulan kula nika penceramah paling butuh. Anapa? Nyanyi, lo itu mau bertemur raiku. Alhamdulillah makin bude sebutuan boleh lagu lagu. Benih lagu na sampian ke benih. Ti kula dak andi laporan ke Fauzan. Tumhe ho mata tumhe ho. Hah? Oke. Nikah apa lagi? Insyaallah 2 hari kebi telgetel. Jadi masih ngarang saya kan. Nah bagi ngulai mimpi sampean lagu ngene. Ten mungkin ngulai mimpi kan mampian asarin gula asarin lagi ya tempat mampian setedung. Cak gila benjere. Abu cak asarin namin pepolem kan lagi kan. Paling lancang umur beliau. Beliau ni insyaallah orang ikhlas. Okey, banyak selebur. Enten aku ke hari ni insyaallah orang ikhlas. Loros atin ni insyaallah loros atin. Napa? Okey. Engki mun kula kena viral kana nyanyi di kula tepa. Timun bani yang loros ate apa saya baca gila deh gini. Nih kemun sampai ibu kak kamus India, mungkinlah kamus sakit cetak kengki. Apa dah boleh kalau orang India, nah kamus India nak cetak muntapan di mata tumheho Bandung ki puru. Itu agina menteri tak banyak saya ingat beliau ni kengki. Mumpah kena telok pun cuma butuh lagu ni kengki ada bener sekali ni. Cak nyuting pepiar buka kemana? Benjere. Aduh, bon, orang ngecil dulu.
Lah kok iki ning bandet gula makane gula tak gelem sini karena gula pakun arus ting pasana. Mun gila kan ke hai tak nyerang sekali kan. Tak nyerang sekali. Sementara gula kudu nyerang nih kejak merdua gula ki. Lah gula saya kata kok mun pak gula nyerang tak nyaman tuh kok pahe keke di gula mari. Mun pas sampai itu kali tak usah itu kali iki leceh mati gula bi Khairuddin. Tak langkong ya. Sepore ki. Pon, sore, ngaji mungkin, mari. Duit sama dia. Tumhe ho bang. Nah, gini keki burune kan. Jadi ini termasuk lagu anyar beda tumheho Bandungnya. Mon ngerengnya. Pon ada Allah. Pon, Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, boleh ki ngaji ya, ngereng ada erdimin. Ngereng, kiai tumhiho. Ngadup daja kayak ngadup daja lah. Ngadup daja kayak. Coba gak bisa. Nek kedek coba dupa tak ada orang ini kan. Ada jalak gila. Mbak anjir ya. Pon, ini. Pon cak tengah lagi highlight ada orang dulu. Tengah lagi gula goi. Pon, Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah, makin acara nikah rokat disayi. Tore tu aki areng sareng manter seteja masyarakat betopotede je nikah bi Allah ipa selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Mak le selamat cik buru mari ibu lain, mari imulang sareng Kiai Khairuddin. Beda empat cik buru gi. Situng lesan. Lesan dek remen. Apa? Lisanun dzakirun, lesan seahli zikir. Nomor 2.
Apaan? Nomor situng lesan se ahli zikir. Nomor 2 ate se delok situng lesan se zikir, 2 ate se syukur, badan se sabar, nomor 4 raji soleh barengi raji se mukmin se soleh. Mentor sempak nika ekan di abi kaula ajunan. Keng tak langkong semarosak kaula ben ajunan ni kedua perkara hadirin. Mun dua ni ke bisa ijaga kaula ben ajunan di Allah bakal selamat. Makanya ketika beda orang akabin biasanya nika beda hadis senika. Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Mun beda orang laki abini, mun beda orang bini alake, faqad istakmala nisfad din. Pelaki ya bangi cok ngombean ni. Irung pernah cereng memburu hadis. Saya rasa kering. Bahaya bapak. Wah keren. Jangan numpian mari-mari Ramadan tumhi homata ki guru je. Ketika beda perkawinan, nikah idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfad din. Mun beda orang laki abini, beda orang bini alake, maka nikah ampun masampurna saparo agama. Jadi agama na sampurna pun kalaban abini, kalaban alake ni ka sampurna agama saparo na. Makle sampurna kapi agama nikah. Falyattaqillaha fin nisfil baqi. Tako ada ajunan Allah dalam saparu sakarina. Jadi ternyata agama nikah esena 2 perkara. Situng esena abini otabe alake. Nomor 2 esena tako ada ajunan Allah subhanahu. Anapa agama nikah mi sampurna kalaban 2 nikah. Situng abini. Nomor 2 tako ke Allah. Karena semarosak dia ke agama nikah 2. Mun beda orang ala kotusa, mun beda orang ala ko maksiat, mun beda orang ala ko kalakuan cuba, ni kesebab kedua. Situ margana tabu. Nah, apa saya kunya margana tabu? Margana tunya, margana deeren, margana pese. Nika margana tabu. Nomor 2 ibu beuna tabu. Dua coba bisa sampean makin pangenangan dusana apa saos terjadi pasti markena 2 nikah. Mun beni urusan tunya pasti urusan masalah laki ben bini. Coba bimbingan bah ngeng 2 nikah. Makanya dari jauh-jauh hari di Nabi Muhammad 2 nikah pesan. Situng Nabi Muhammad menyatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Lebur dak katunya nikah pungkana sateja kacubaan. Apa sebab maksiat, korupsi, napa boleh ngico, ngalak di ngoreng, kak dinto pasti gara-gara tunya. Sapora benita oleh lebur katunya, cak nikah kenang datunya. Keng dak langkong, marga urusan tunya ni kau leben ajunan cak sampai morok akhirat. Kan orang ini kebanyak tak morok makin. Baca kulit sapi dah tu meke, hai saya tengah ni. Mak boleh jual es krim, apa baca nak kok sapi?
Allahumma sholli ala Muhammad. Markena tunya. Makana benih tak oleh lebur ka tunya cek kenang na tunya keng tak langkong tunya ni kecek porok akhirat karena gula benajunan tunya ni keng ngompong lebet seentar dari ke akhirat hadirin. Kantor kadang orang ini banyak tak keliru, banyak tak balik. Alakoh keng ekebay syarat tak ibadah, keng markena syarat ibadah na teke elang. Kan beda ni ki? Nggih kan? Pada Nabi pada Facebook katanya orang jual nasi goreng itu untuk mencari sesuap nasi. Kenapa nasinya dijual? Kuna benajunan nikah hadirin. Badan munki sehat. Panyari pese. King kapan pese na oleh. Pese na panyari sehat. Kan banyak senik. Apa-apa mak segak dinto kau leben ajunan terkadang banyak tak adil. Makanya dalam syariat faati kulladzi haqqin haqqo. Kula benajunan ni ke setiap yang punya hak kita berikan haknya masing-masing. Badan andi hak untuk istirahat. Allah andi hak untuk sembah. Ibadah andi hak untuk ibrin waktu khusus. Makanya kula benajunan ni kebeni langsung adat MU ni kegi beda tarhim gallu. Beda tarhim gallu. Apa-apa mak bertarhim mak lese alaku isabe bisa siap bisa peleman karena 10 menit taki deki adan benih langsung Allahu Akbar mun langsung Allahu Akbar tak boleh mun patah mun alan cepluk Allahu Akbar tak boleh teh tangkung jong bagi tak kira nyapo akhirnya ibriin setar ya imamal mujahidin. Apa nama ibriin tarhim? Masyarakat si merengaki. Oh, 10 menit deki adan. Bisa siap bisa peleman. Sendi kesibukan ditompok bisa apa mereka ada. Sehingga deki ketika adan kesibukan ampun lastari. Karena mun beda adan kau leben ajunan sibuk karpet hibi. Bi lebih kan kak dinto nyaingin adan masjid. Orang seadakan ketika adan nikah. Eka mate. Dalam kebedaan nganto iman nah mati dalam kebedaan kafir terselamat. Maka dia pun ulama yukhsha ala khitami man takallama halal adhani aw asa'a muslima aw aqqa aslan aw ta'ata khamra aw istakhaffa fi sholati amra. Akan ketika adzan kak dintok eka mate kafir. Makanya tak langkong mun tempona adan makelah si buah ada masabak gelu kulit tempona pengajian ceramah king mun tempona adan mik esabak tore jawab perengsareng apa napa karena mun sampai suara ten kula nyaingin adan orang senyengi adan gak dinto hadirin eka mati dalam keberadaan suul khotimah. Makanya pun ulama sanaus ngaji king mun apeureng ben adan makalah jimin paka ada karena adan ini kepanggilan Allah Subhanahu wa taala. Torok bunte Allahu Akbar 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 Allahu Akbar. Torok bunte insyaallah mun to bote tak kira mang pakun norok bunte tenggi bu. Allahu Akbar Allahu Akbar. Alola asar kena kok kita ngare kegiatan nama saus menadani kesabak sampean tempona main HP mungkinan pak kuna main pakai ini cek sampai punya HP nya ini adan sampean ningali TV cek sampai punya TV ini kan ini adan mungkin TV na tak epate na suara na bailang remote kasah itu patu beda mic asilang kasanya mana silent uning silent akan cekung banyak gelu sekelen ke bawah sama punya sekelen man silent ni kan akan jekung sampai lesu kasanya mana silent mun sekelen tu tak lem keng beda malam-malam mak le tak silent makin ada jekung banyak terus tak lesu ni ke beda tumhe homa jadi makin ningali TV tempo nak ni, beri keng mun tempo adan bate dimin. Jadi mungkin dia bate nak mix asilang ni kah?
bi sambian nikah pecet nek TV ndek TV na lo mate suaranya elang karo kare kebi ngedo. Pemirsa, hasil perhitungan pemilu kemarin terdapat sebut makanya dunia nikah penting tapi cek porok kelebihan akhirat. Urusan pesen ini kasih cek bahaya nak. Urusan dunia ini kasih cek bahaya nak. Makanya di kanjeng Nabi nikah itu buaki hubbud dunya ra'sukul li khati'ah. Lebur dek ketunya nikah pungkas saja kesalahan. Makanya kau leben ajunan tengah teh ini lembab masalah urusan obeng. Ini lembab masalah urusan dunia manter kau leben ajunan tak tetia orang celaka ya akhirat gara-gara kepentingan dunia manter sekak dinto bedena amin Allahumma. Pon, nomor 2 kaula benajunan rosak bisa nikah agama nikah butuh nomor 2 gara-gara masalah yang laki benring bini jadi gelap situng masalah urusan tabu nomor 2 babana tabu apa babana tabu sangkol nambu nikah jaga 2 nih situng urusan tunya jaga nomor 2 urusan reng laki benring bini nikah hadirin insyaallah ajunan ampun giding bertekapi cai bangkalan bedereng bini iyo pergi reng laki viral kan di bangkalan markenan apa kasih markenan ini kamu pah pergaulan makin ini kalau pada zaman lambe mun zaman kona kan pun tendak penapa apa lambe nih kata ada istilah cara pacaran lambe nih kenapa cangring tua pala cangring tua cocok kana pala cangring tua becek kana abu mun makin cang embu gendeng mun anang tanda jawab paksa pah ngocak mun kaki lebur kabin kaki bu kalian di pak 2 kan ki nak kanak para ben mangken saya rata apal ke lagu hula apal gula keng mun ngarang do oning gula mun ke Hayruddin ni ke hebat ka lagu ta apal keng tu kang kebay ini termasuk keistimewaan beliau nih. Ini kayak bulan budaya Madura, cek budaya Jakarta nih insyaallah masuk dapur rekaman nih kayak. Ya pada tak rekam setentunya budaya lim dapur alek nih kayak. Nak kana para ben mangken tak pada ben para ben lamba. Mun beni oleh natibi makela genteng tak. Bener. Mun ate la tak seneng tak bisa lebur ngak ludruk le siapa sandi ide papolong 2 deh iya nih Sul oh mi patang tutui kedua ibaratnya kata Sul mak ngeter Kak Sul jangan leng maksudnya beda remak apa polong 2 nih gimana Allah yang ku mah ada pengajian kan karuan yang ku dia sekiai yang ku benih kiai hei dul makanya urusan lagi bini
Makin ni kebelang tak pada zaman ko. Namun zaman ko ni kata ada ring cara pacaran. Apa kala ni kau uleh napa cangpak cocok cocok. Makin ni kan tan benih senika. Ada pacaran dulu, ada ketemuan, ada penjajakan. Ni kasih bahaya. Makanya ten gula mesen man gak diman, bila alik ten gula bagian sini binian sikit dengo de anjunan sikit keluarga. Tak langkung lek tengah teh. Makin ni kasih manah jauh ben zaman lembek. Tikkel mengkorokeng tak ikocak. Gaya tak abun tilpunan tak video callan kuda mesen man gak deman mun sampian le adik ten gula pak tilpun biar yang laki jawab bimbian sapora kak mun sampian libur ka gula tak usah pun tilpunan tak usah ngecek video callan ring tua gula ki cukup mun sampian lah kara hajat ongku ngiring entari ka ring tua pen teder bener kan mari mun senika engke kan maka tak langkong le adik cek jebar jaja ka ring laki cek jebar jaja mundeng laki ni kabik sampai isro minta ungku berarti lakar niat bagus keng magila pak ngocah acelak sambil akacang ngalak odeng kelum peteh mun melak padang imatah keng mun medem beda iate kepemekasan naik sedan kebawean naik sampan yang kumisan memang tampan yang jenggotan lebih menawan ada iya Pak. Pokoknya jajar jajar. Mondeng laki nilpun sambian pah ero minta pah banyak alasan sepora le engkau kita andi laku sepora le kau ki muda genduk pret koca bimbian percuma tika alajar lamun tika takok takelem percuma abur leburan mun ero minta tak gelem tumhe ho mata तुमसे प्यार हो बंधु siapa mau nyaja mata telur aja cak gelem cak jabar jaja kering laki tang liane cak jabar jaja kering laki cak jabar jaja ring laki je nakal kepi kecuali kok betul ben ke hai boleh ini kan betul lo nakal nih pon mun dua niki bisa jaga hadirin seberkaitan kalau bentuknya ben seberkaitan kalau ben masalah urusan laki bini kisah ni kebekal saya kanjeng nabi ni kemesan lamba ittaqun nisa fa innahunna awwalu fitnati bani Israil. Nabi Muhammad pesan tak amun urusan ring bini tak asih berkaitan keleban urusan ring bini tak bereng bini tak urusan seberkaitan keleban ring laki fa innahunna awwalu fitnati bani Israil. Bani Israil dihancurkan oleh Allah nikah gara-gara urusan masalah ring laki bendeng bini nikah Kabil ben Habil atau kar paten marke gara-gara orang bi atlu alaihim naba abnai adam bil haqq idh qarba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin in basatta ilayya litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liyaktulak inni akhafu Allah rabbal alamin. Ketika Habil dan Kabil bertengkar seerbuk ni ke situ serah ihlima waktu itu antara saudara dinikahkan dengan saudara cuman dia Nabi Adam sekemper cak kabin ben sekemper kabin ben lain boy makle semua silang kan orang ada kia waktu nikah
Ternyata Ihlima dengan Labudda, Qabil dengan Habil ini rebutan saudaranya yang paling cantik di antara saudara yang lain. Saya Ihlima. Makanya sampai makin nih kan Ratin nih, saya ibu rebut lagi. Ratin nih kalau mbok tuman ngibo coba Nabi Adam nih ke putra nak Qabil bin Habil nih ke acaru gara-gara rebut masalah Ratin. Akhirnya saampunan Nabi Muhammad kak dinto diutus. Pokoknya kela wa zaujatun mu'minatun solihatun bi kanjing Nabi paringi oning reng bini se mukmin se solihah. Ana apa kanjing Nabi minta ajabu mu'min zaujatun mu'minatun jamilatun. Ana apa minta seratin? Ana apa? Hadirin, Ratin ni katuman ngibelam dekak perkara seh mabutuh meskipun tak alang abini Ratin ya tore tapi pak kun solihani ka ibaka ada becek ngate ni ka sa ibaka ada anak beni Ratin situng Ratin ni ka bodo bektona temporer orang ini kamu nak kabin Ratin sa ibaka ada maka pungan cuma ki ngudes ampun na tua elang pungan na arapa kapan tua elang Ratin na kimo nomor sagami los ning salah alos kuning umur sebitak ning los salah tak kuning jeleng bolos apa kan kan aduh mungkin ngode sambian siapa saya Ratin umur 40 mulai jen kero umur seket apa kerso ker tak masuk ada orang siapa ngucap gitu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mertung Ratin ni kepada bektona. Nomor 2, anak mak beni Ratin bi Nabi Muhammad saya pakai ada. Nomor 2, Ratin ni ternyata pan iki keluar bedi Ratinan boleh di atas langit masih ada langit. Mun sampean ngabindeng bini marke Ratin nah. Kapan keluar sampean nikah? Libur ke lain. Anak apa? Banyak si Ratinan di luar. Bener? 2. Nomor 3, anak apa mak? Kila kasah wa zaujatun mu'minatun solihatun ring bini se mukmin se solih ami bani Ratin se nomor 3 ternyata Ratin ni ke setiap orang ni ke ada bita tapi itu Ratin ni cang sampian Ratin belum tentu cang kula Ratin cantik kata orang lain belum tentu Khalil Yasin. Cantik kata ke Khairuddin. Coba hahaha pentong lagi kok di kemarin. Tak bisa pemulai kada nih kan. Tuh pemulai kada nih. Tuh mulai kada. Benih ajunan dia. Saya baba dia. Mana ajunan cer dimin patod. Ratin ni kata apa? Dereng laki ni kebuk. Dereng laki ni kelebur kau ring bini polan kuning. Beda sebagian tak lebur kasih pot kuning kasih potnya tak lebur. Liburan kasih celeng. Ada apa? Mun sepote asa. Mun seceleng angak ho. Bereng bini. Berdereng laki ni keliburan karing bini pulan serenjeng. Alhamdulillah kang bini pada pun kalandaur. Mun sompau tak usah kuwi pangala oleh gentelo. Beden liburan deng laki ni karing bini pulan dok padok. Bede selebur karing bini pulan selempo. Arapa makelo ibni ingatkan gentelo hari lo padeng ka tetangga. Bede liburan ka sekoros. Alhamdulillah ya Allah bini kula kare kolek ben kentong. Iki banyalase ke betuan par ngalle ka panaungan entar kas tetengkin pak sepeda haram eban sepeda lo sekeng sekali jo si bini ngembong ibudi macam reti bode selebur karing bini pulan elo ngamancung alhamdulillah ingat penyuntang na sape pangira arapa ka lekas depa ya bode liburan karing bini pulan se elo ngatir pak alhamdulillah bini kula elo nga aselah pangira ingat kelampok kening itu salah pepe perca Bama syukur le. Abuh ring bini jemun elo ngapircat abit semati ya cong.
Masa? Mak bisa. Karena mun pecat jolo bengani kini. Jadi mau nanya beserah, abis saya tak ada LPG nih. lebur mati mau dikasokan aja kasokan ada mun sapi datu si bereuna biti mati mur capok tadi si ada deki Allahumma sholli ala Muhammad. Terus nomor 4 ratin ini ternyata hadirin tergantung ahlak kok tergantung maseneng tin nama kita pati ratin keng mun maseneng tekepok ban selake jemper dia apa tangki makiratin mun merdeng tin nama kita pati ratin sepenting ke selake lampu kita minta library kopi maksudnya makiratin mun nakinte dan tian selake marale leso beri mare kopi yu ngabala iki mun leso mun ngantuk kebele keselake sapora ka engko leso ngantuk engko tedu ngaya apa can kaki tok tibi kopi ana mak kesokan punya tok tibi ambian mak macam tersinggung ini kan ampo datang malam kesengaran ini nah paku lihat tu aksi mentera ada unjang lagi ya gila Allahumma sholli ala Muhammad kiyu ring bini nih keking nekku tanang laki keking nekku ni kala tasaqatud dunubuhuma min baini khilali asabi'ihima king nekku tanang laki nah tu sana sampean acap-capan korpas tadi sekali king nekku tanang laki nah tu sana sampean korpas ada sekali mangka mulai na dikanto tanya aki kasi laki mayu walay pa korpas tu sana ijari ke pengajian kan nakin kebeda bikul mbian buk mun sampai nyium kada kalakena kor laki na TV cepat pak kalaki na ring malau pada benyium hajar aswad mbian mun tro nyium asli na nangkin 33 juta belum tentu bisa nyium mik nyari tangan 33 juta mun beda gratis benih karo sing udah maki embare bade mangkana bagian bamba aja mulai di kantor sehari balake ke kantor ada di makah jika nemban berapa kan nama laki sehari raga bah mulai temu cedek ke balake pah prenges bah pian bah senikah nawa itu nyium hajar aswad lillahi ta'ala lebah tot sorotot muntak sekep laku jambuak sambil nyium sampean sambil senikah tumheho Bandung mata benih nih malam-malam kayak paling lucukan mana tumheho mata tumheho janda saya gede aja mata apa saja mbak jadi
On sangat dito. Oh. Kenapa ke? Sangat dito sebisa pada Pak. Kalau boleh. Korang nguncang TV. Kayak ngampung ke gelebun nama tayo bagaimana? Anjir deh. On. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dua nih jaga selamat. Tengat teh urusan berkaitan masalah dunya. Tengat teh. Benita oleh lebur tengat teh. Nomor 2 tengat teh berkaitan dalam masalah urusan laki bendeng bini. Mun dua nih ketengat teh. Insyaallah selamat. Mun la tengat iki coba nasibnya man. Nasib. Keng materi peselamatan tapi. Amin. Kalau berselamatan makin materi peselamatan tapi. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.